Say your last prayer, Edna. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi elwe yemu chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovales Skymax Supermarket imeyomo chulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Geosol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyue rangi na daraja imeyomo Chobosongo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyue korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na Wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati. Wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyubwate emixer iyubwachoganya chirangi wekabunuragani wachoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na Wigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simigwetera sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Mwanchumu uligereria Getembe TV, karibu sana naenda semesa yikionga chinsa inye asubo tukobo igabo 12 mutinyino yo gatatu mwaka no ibechiri ubere meronge bere na isano no gusaba kwaninga kwagendera gutwara imarogo bengia abo igono gendete kwego kyane mirobiri gendeta sembeo ya Getembe TV chingaki wanango kwaligania senchira ya bena semesa yikionga chinsa inye tosanga asubo ikiranu aya eneki wasiri tukeriga ryarenge ritambe nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sensemo yomono bimanyero na bigo mo director ne Vila Kariri kuri studio ya kabere uchiya konekia merogine chibichango chara senchirengia togo sabu karansoike obe na into kurbono oikomo area bono togo chaka kuruase ensemo ya Nyamira usensemo ya Marani mwanchumo ligirengo sabu kwagere kutoka ase bunge ya Kitutu Chache North ase kauntiga ya Kisii ase abamenye kuruase chinsemecho babo kano moichano emambi ya lero maiga yokonyora omubere bomusawa yomo ogwete gesimaime na gosiria obugima bwa ase chinjira chobo tutukano chisaramanya na chisaramanyekana oikira bwaniga abanyanyimbo nigo banyara ko baba wikira na senseme yo asibarusia omubere onyagosira na koyoira goika asenkendo kerobotuki wachaki weri morio kagochikomanya ningi kerere tomosawo yo kogwa egesimai mago una gotumanya murikito Daniel Ontiri asintunda inde na inde abamenyi bekinyero kya Malindi ime ya Kyomonja ase ward ya Marani me county ya Kisii nigo baboka no moichano ne yemaga yokumera omubere bumwasaye wemeka yigatwa Jackson Mageton Songo korase gesima egekore kyabatiga no bobo bonge kinya saone korengana na kirori oyore mamo mwabo nyegosira chinga kyaboka nigachikugura esukari emambia ya lero ne chinga kyachigweta mbarabare negesima ekyo kyagachirangene nenchira umere bikoroto binyegosira negesima nigo kyalenge wazi na kurwabo enda ya chakagotera mache wikibuna harangeria bamate lyoko eneke gekore kyo bono muna bwakya ali nabo kire ngaya yatigandigie sukari nere koni kumuinaye mwake baso nalingo ikegesima konyore kiasi ngakikerege kuchibusuka ebintu ebirensayiga ngakibyabwe kane byapoi ngakibyaba nchikoligererie nchetindo chikende ngirane ngende paka mu mwalimu aroisi jinajire kwa ndege sima rugurabu nalo chikoligie sukari na nyore ebintu byapoi bakalata kibirense nege sima igiasi ngakibono gekale umwalimu antebi yayo lina bakorako kosaigo na ndokoraki nandi twamonyora ndwaroro bono baruorende na libono bachali olie kero nakura nchebo yoyo mpoi ekene yatugikana umwana nere chimuna narueta igoro na barenge buya oteabona nyegosira nabwa tomochando bukwendurume na oragosereirie gwite matuka mange ukurwaru kakurwara tachiti konyora marioga libwanga arenge kunywa na bobongo bwaye bwita oruona ba ara kuminyokino ina abantu njirabu bone ngakye yinero na ba minyoge taiga kanya tangu itande buri mubwaye mboro na chitake iga ariko bamuna nko ni alirindi anyako saba chibese chimutaka ngachibese cyane ngachibese cyane ndi nkwere abamenyi nigo bagikeria egekore kyo baboria tike baisa koene kigwanande asekiribuna eke nebinde bingabune biga nigo bekoreta asale nene eke negente kebe egento totana korora bono chikanisa chitwetana ine gakitiga batobekera masabo tonyare ko batugusabirwa nande gente tibe basa kuirorera abagaka barororo bali bamanyete igoro yegenteke na abagotoikanga nende batotebi ngaki nkito bwenete tokore abo bisa bamangana yeme basokano kurase county ya Kisii abo baikaroro asobwango nigo bakonya asokurusi mubero nyagosira sensemeyo oyo mwario okobwa gwika senkendo chinga kyobotuki bwa chakigwe nkurubudirega seni kya Getembe korega se county ya Kisii litrane nguruku Daniel Ontiri Biamono Daniel Ontiri no roboti urukuru ase chinsemecho mwancho murigere kurase county ya Kisii banotogoska bosio toraso ase county ya Nyamira soko ngusanogo tinde koene kigwa rituko ryare rasamagacho ye bunge ye county yo ase aba MCA bakoragwa no mo speaker we bunge yo Mheshimiwa Thadi banyara ko babakorokyo ogotagoka kwabo negatia bakori egasi ande mona bawaziri
kurwase serikali ya kaunti ya Nyamira ase ikirira ba MC abo konyara ko bagusieka chiabisi isato chiaba waziri abo echichiko ne kyo bakoreri bwabo kurwasa ye bunge yo ase bono batebire ne buya ba waziri abo banyara bakoirana asamagacho amanene ya serikali ya kaunti ya Nyamira unenjire moyo chiakoenekya abakoreri bwabo kurwase chinsemecho MCA we wodi akiabo nyoru umheshimiwa Vincent Benecha na nyara ko bakagwe sokya nere negati aba MCA bande abaroka na komo chomo governor bwe kaunti yo mheshimiwa Amos Nyaribo asugo tabwa toka chibesa gochia saba kuri mirimo be ebunge ye kaunti yo neba negati yaba MCA we karaboni gati baranyora ngeri yabo bunago tumanyo muri kito Fatgad Gisemba no kunguzana ugutindi ukukwabeire go kwenekiwa hagati y'ensemo eyemo yaba MCA banyamira abo barenze yo speaker Thaddeus Nyambaro amone serikali ye kaunti ya Nyamira eyo ekuragwa no mugavana Omoske Amos Nyaribo nigo bono enguzanano eyo yaba betereirie barabwo kwimukya egetambokero kyogosieka abisi eyo egutumeka ne wizara y'ekisemi wizara y'ebintu bitonjokanaine amache nabo igo chinguru cyomorero amo ne wizara area yaba sae na boigo chikosori echo chonzi chikutoka ange na magacha manene ye bunge eyo kupata mahali pa kuweka departments za assembly na pia waheshimiwa wapate ofisi ya kutumia. Kwa hiyo hii nyumba ilichengwa sababu iwe maofisi ya assembly na hata hivyo pale executive walienda polepole kidogo kuchenga kwao kule, hata kama tuliwawekea budget na inaonekana hawajaitumia vizuri kumaliza ile makao makuu ili waweze kuweka ofisi zao kule. Kwa sasa tumewaondoa na sisi tunaendelea mbele na mambo ya assembly. Korengana nomo MCA okiabanyoru Omoske Thomas Vincent Benecha oyoboigo uri oyomobo asibaria baguisaranza ase speakers panel nigo atebire oigetambokero ekeiga nigo bakimukirie maega yabo kubwatoka notice yokonganya obokoreri wechi wizara echo korwase ayo ingana ne notice ya rwetu obisi chiche serikali konye yorajire samagacho ya assembly nche ateli wabanganye baenda ya service anyano mugabana igo bachira egere chobise chichati garachi tumeke n'abashimiwa ne department cha assembly aso korera abananchi gas Chingaki echecho nigo omo MCA oyo aisokire na kumuraga ibiara omugavana bwe kaunti ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo maega yogotabeka emeroberio erio abakori emeremo ase ebunge ye kaunti ya Nyamira konyora engeria yabo shida nero ya assembly na executive yagarire asemetienyere sitabono Maria bakorega sasa assembly bale staff komenda naba MCA batanya konyora chibesa ndengertingane nchama yoko bisa goso yoko garaba MCA mba korera bana nchega asubuya yoko rigereria exact tuguna kia korega se tuko kwa oversight lakini onyena bote tukotewa muske gavana Nyaribo abwato kechibesa no mushara yo bakoriga ba assembly komenda naba ishimiwa bonse abwatoke bwango kiagara abana mwanya abantu abwate family abwate sibamenye da abwate nyuma na ndotanya ko nyoro mushara utani meti stabon utanya ko nyoro allowance chiabo ne bintu binde bibarengete asema tukatali makemo ikina ginare ko gamia hinko reporter Getembe kurwase kaunti ya Nyamira inche Fatgad Gisemba Mancho murigaria totigarita se kaunti yo ya Nyamira abamenyi kurwa sensemo yesise iyo gotoka se bunge ya Burabu se kaunti yo ya Nyamira bamenye tasomo baga omenye tubega sakukia bagusi na bega bakale njini go basokire na gokwandra okoboro koborendi okwabere gokoeneki wasama tukabwango iga ase chinsemecho asabate bire bono nigo obuibi bwetu bwanyara ko babo koiranirwa egento bate bire chinga kichumo waziri omokoro Mheshimiwa Fred Matiang'i kirarenga se wizara eriyo koeneki oborendi boime yense nige bikoribu ne bibya nyate ko babi kokea nabono nigo bikageire koiranirwa sibaruro kubori ucha sabarai bari barase biroko boniga kwenekia abuna nkobeka bari mirobero yogo chiko baenekeria oborendi unagotumanya muri kito Polycarp Okara omuchando bwo bwibi bwetugo imeye bunge yega ya Burabu nigo gendere ko kwenekirwa asege kabono asekore kya bwango bano nigo gotebekana obutukubu rero bamenye bijinse chiga cha manga nigo babukira agekore ase chombe chumwa amatoyo mucyanyara ko bachikoibwa chombe nchebo isato
bado nchika kanele ko bwati gome ekene gento eto wakashifu kene ngaki asomo bago ito ga igawe sise na bora bwati lachi ikobono twabe toko sabe serikali lia nene ekola una Kipchumba muno kama ni interior CS ainda vine bwangu kuringanamo nabamenye kurasinse kiganigo babwataniri obwebi obwegamo no kuborwa kwemeremo igati abasayasi bamuchire serikali kubwatakanamo n'ekire ekyo serikali yali yitego kyasaba na inchi nanene soko banyorera abasaya emeremo umuraisi yetu nigatete ngo turikirare gas alike bisaya buna abona bagotebera cyombe maiga nangobona bubwente ko bekunyona asigiteiga nyone gigasi kititokora mucengo kinene tubwente bekuya abasaya kigasi buneki erinda banyore kigasi bakonye chifamiri na wego neze yaito ya Kenya ga lakini bona gasteyo asenge njo muraisi turi ngata tebetinga chigasi abwate niko chire chinyinga ama ebindali yetinga ngo tokorerare bado baka bona tarakora amenya baiga niko bagendre ko bakorokia okugania oburendi wotini wachinseme chigana konyerenga kyurai bwa matiangi watingete ase webi utalenge kwenekiwa engaki ya matiangi na watu akabwatiri kyombe kurwaria nande toirani lakini aseboniga ngombe to kubwatia oirani gocha gusia senge njo bantu kabuganga matiangi ni gatigete gasi nabasikari bonsi bagatige gasi serikali yonsi ekasira asoko nyoru salama sebora bugai igobono baganiri ubusiani kwene kiwasinseme chigasi baganiri aba county commissioner abe county ya Nyamira mune county ya Bomet ochama bunenjira ya moyo kolija okwigwana the county commissioner of Nyamira babwatira ne with the other county commissioner ya Bomet county commissioner ya Kisii edinde banyari kubwatira bakora inquiry bali investigation ngakibara ko batukonya mangana ya vijana goso ise bindebye obobe omweli oye niko bagendere ko babakwimurunganiria okuburwa kwa magendere me county ya Nyamira asebo igoboro kirio ko kwabo gucyase eganga yayo Mosque Fred Matiangi kuburi kiro cyuburayo burine bwensasa bagende ko bagusigita bananchi kwene kibunango yasoke bali na kubwata chikura elio kwene kibuna Matiangi ngo swali abisi itwana korra kuru twakachorete chikura itwana korra nyone para burige kurimo nyone na gatonda Matiangi has been inspected tribe Jones ya mwanjire tali ntubye ko musaja gaisanire na bayigol bako goteyi waisanire kwenda buburu wono Matiangi isanire obekirwe kiranya kire muntu moteire ne tubwate ga usi ngo sabe bijana vons pibale ga iga tuwe wa mangana ndo spi asitubano tuwabita ba kusitwa spi tubwate ivande bali batabwate ivande tubwate konye umugambi to Matiangi ndo basa kukuwa na bosa ande tobe na ba ikoyo bali na libako kuwa na komera na ndo bata iga no to kuchia bwa no to kuchia igingo report ligitasini kya wanjete kya Gatembe kurigasi nseme chigachie sise ebunga ya Burabwe county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara Nemana Polycarp na roboti ro senchira yoboikirano mwancho murigari atuguska bosibono gwikase county ya Nairobi asomo basorero hase bikaro byene kigwasa magacho ye bunge enene iko mwakilishi wa basubati kurwase county ya Kisii mheshimiwa Doris Donya anyara ko bagako beke nkwana yaye na gukwandro ko ganyo ko kororo ko kwenekia abarai abasubati bali bachorera se bunge yo na barabo nkonyara Mr. Speaker, I stand on Standing Order 173. There is an accident which has happened to women in this Kenya. And this is a horrible accident. Yes, a serious one. A serious accident on the Committee of Transport, whereby we have 15 members and there is only one lady. That is an accident, Mr. Speaker. A big one, according to Standing Order 173. One lady, you can imagine, Mr. Speaker, 14 men seated against one woman. They cannot even deliberate. And we applied for this position. So you want to tell us women cannot manage transport committees, yet we are the ones who walk miles to the markets, to the rivers, and then what are you telling us? When we go to social protection, you've put all the women there, then you want us to approve the NADCO report. The men in this house, we need justice. This committee needs to be disbanded, Mr. Speaker. Women's voices should be respected.
Yeah? That's why even they are allocating women reps who are serving 4 to 10 constituencies, same allocation of operations as a single member of parliament, Mr. Speaker. This should stop. Women must be respected. We are the ones who breastfeed. We bring life to this world. Mr. Speaker, it is very wrong. We protest. We don't like it. We want balance. We want equity, equity, equity. Thank you, Mr. Speaker. And Donya, the constitution of committees is done by your leaders. One is sitting in front of you, to whom you are preaching the accident. The other is sitting across the floor. Take your complaints to them so that you can be able to address them. Mwancho murigano Mheshimiwa Donya Doris Gagu urigo kwandro kwa nyokororo kwa basubati kubwateranirwa asuburai obogenda tekoneki waboya ase committee ase ebunge yo tutikata samagacho yebunge yo mwancho murigeria committee ya the budget and appropriation committee yo konye kurawa mono mujumbe webunge ya Kiharu Mheshimiwa Ndindi Nyoro nigori tukoria rero Mheshimiwa Samuel Atandi kurase kiamageria ODM na nyarako bakago chorwa koira ribaga ria Ndindi Nyoro buna omunya kirogo we committee yo Mheshimiwa Atandi nigaesokea samagacho yebunge yo abiko kuba kirambuya mono bari bonsi banekia ogochoro kwae na wiga samwa kirambuya mono muraibu ense ya Kenya Muskula Mruto no Mheshimiwa Raila Odinga sokoria kubwatira na korosia serikali yobomo ijira cheko enekio bokora riborobya na wigo kwenekia magendra se chinsemo chonse ya Kenya. To thank the Almighty God for enabling me to be the chair of Budget and Appropriations Committee, taking over from the very able and competent Kiharu MP Ndindi Nyoro. Honorable Speaker, I want to say that since the constitution of the broad-based government, the President has continued to do things that have continued to confound many Kenyans. One of the things that the President has done, Honorable Speaker, first of all is to reorganize government and to bring some of us into cabinet. Honorable Speaker, when you attended the burial of the late CDF General Ogola, Honorable Speaker, you were present. When I challenged the President that there are certain positions in this country, Honorable Speaker, that have never been held by certain members of certain communities. And Honorable Speaker, as the majority leader has rightfully said, today we have the Cabinet Minister for Finance being the Honorable John Mbadi. That is a big milestone, Honorable Speaker, something that has never happened since independence. Honorable Speaker, today, again, I break the record as the first man from that region to chair Budget and Appropriations Committee. Honorable Speaker, this is a very big milestone. That first of all, I would like to thank the President of the Republic of Kenya for his bold leadership and for ensuring that whatever he says, he acts whatever he says. And when the President said that he wants to unite the country, Honorable Speaker, this is the real evidence that the President is really uniting the country. Second, Honorable Speaker, my party, the ODM, Orange Democratic Movement Party, and the leadership. Honorable Speaker, you know Baba is always present. And so I want to thank Baba for this opportunity. The leadership of this House, Honorable Speaker, Honorable Junet Mohamed is here, Honorable Speaker. Let me confess, Honorable Speaker, that Junet is the person who reorganizes our Zimio side. And for me to sit here, Honorable Speaker, it is the confidence that the Junet Mohamed has in me that has allowed me to chair this committee. Honorable Speaker, these are things that must go on record even before I start work. Mwancho murigeria wikiragwo no twikiro mwere wense mentangania mese kionga inye toskara sengenje tegeka getari getambe nkwira na tore kuru assist ya kabere kero twa mwere dibago mo director tanyare gwa kana builds 12 tokurena sensemo ya kabere tunya ko batoko gendra sinchira yobo ikirano. Superstores
Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo eyueranga neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana mwanchumu waligeria na ndimbo ya mana soko gendra gusangana into enemese kionga chinsa inye ensemo ya kabere na bono toko chaka kuruasi kaunti ya Nairobi hasumura iwensi ya Kenya Moske William Ruto na mokonyo ye Moske Abraham Kithure Kindiki vaene keri tukulia gatatu iliyetaro ya magendro ase kaunti yu nenchiremo yoko gendra kuigora na gochakia amagendro yoko bakonya bananchi venseme yo mura iwense na mokonyo ye niko bagendere gwakira ekoko okubwatira na egati yumura iwensi ya Kenya Moske William Ruto na bigo mheshimiwa Raila Odinga kuruasi kia makiria ODM ilikoene kia umurembe na bigo koene kia bokorrio buya gobaikira bore abananchi ase chinse mochonsi. Nyinyi mnajua vijana wetu wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Na njia ya kupatia vijana wetu ajira ni kuhakikisha ya kwamba wako na ujuzi na taaluma mbalimbali ndio waweze kuchangia katika kuendesha taifa letu la Kenya. Sababu hiyo nimekuja hapa PC Kinyanjui nikasema tuipanue ndio vijana wengi wa Dagoreti, hii Dagoreti South, wapate nafasi ya kusoma hapa PC Kinyanjui. Na huyu KJ nimemuongeza milioni 30 ya kupanua Technical Training College ya PC Kinyanjui. Ndio vijana zaidi wa Dagoreti waende pale, wapate elimu, wapate ufundi, wapate taaluma zingine, ndio watusaidie kujenga Nairobi na Kenya. Leo hapa nimekuja kuanzisha soko ya milioni 350 ya watu wa hapa Dagoreti, ili kina mama na vijana wanaofanya biashara
wafanye biashara mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna storage, mahali kuna cold room, ili tuhakikisha kwamba biashara yenu inasonga mbele. Safari ya leo kukuja hapa ni kwa sababu ya maendeleo yetu hapa Dagoretti na hapa Riruta. Soko ambaye tunajenga ni soko ambaye itasaidia wanabiashara wetu kufanya biashara katika mahali safi, mahali pana heshima. Niko hapa kwanza, niko na Deputy President wetu Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki awasalimie. Leo tumekuja hapa tukiandamana na rais kwa sababu ya maendeleo yetu ya watu ya Dagoretti South. Tunaendelea kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha watu wetu wamepata huduma. Wakati wa campaign, moja ya ile mambo muhimu wafanyabiashara walituambia ni kwamba wale ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo, wakiwemo mama mboga na wafanyabiashara wadogo, wanahitaji mahali safi na mahali pazuri fa kufanyia biashara yao, na ndio umeona hiyo soko imeanza kujengwa. Mancho Murigeria, mwaziri oteneta mangana ye chinse chisco aiga Kenya, Mheshimiwa Musalia Mudavadi ritukuria rero nigatware gikaro negati yaba waziri asenseria ya Hungary bune njire moyo kweneke serikali yense ya Kenya ne serikali yense yo ya Hungary ngubwatera na chira se chi sector au hanne mono chisemi. So Mheshimiwa Mudavadi akira serikali ya yubunambu ya mono asokubwatera na ne serikali yense ya Kenya kweneke una bananchi be chinse chigabere mbachiko okero bokoreri which serikali chabo. Let's join me for an official photo. Thank you. We have also just signed 2 memoranda of understanding, one in the field of education and the other in the field of agriculture. These are very important to both of us. Hungary is an important partner to Kenya in the education sector, and I take this opportunity, Your Excellency, to appreciate the government of Hungary's support for the 200 scholarships offered to Kenyan students annually by and through the Stipendium Hungaricum program. We really appreciate, and last night I had an opportunity to meet some of the students. Nara yo mwanchumo rigeria twa kwariganirete aseme sai kionga chinsa inye obotko bwiga echidaika 30 chia butokirigoro ye chinsa inye chia bono botuko twara obotko bia abigo gendra go twaro borigerio bia bwemero berio egendrete ya Getembe TV chenkoro kwa Clinton Ondigi Olson makoordinera twa bwatera na korwa sensemo yomono bwe manyero na boigo mo director ne Havila Karidi oyone kiamero gine chibicha ngochara senchirengia tomerane na ndasembe mwanchumo rigeria asai kawanja. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores.
The People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. I'm on